Nyiramutezi inka. Yewe noneho niteze ingurube sinteze Nyiramutezi inka. Ubwo bari mwise bare. Ntanka yategiryo. Ni inyambo se ni iki? Inka tihinduye ingurube. Turayisibye. Inka yo ku rupapuro. Twayikuyemo. Nyakaringo. Ibiringo yisuye nizana. Ibiringo kandi yayishyuye. Yaratanze. Nyakarinka. Inka igenda nkineza itambuka nta deni. Ariko inka nayo izufwe itambuka mu rusisiro waswe mana. Kari wabo arakaburi wabo nubwo yatanze. Yakugize ate ntayishira neza. Ejo bundi njye kuvoma igaro ryanjye ntiyari yengeje impinga. Uzagura irindi ntabwo ari byo. Hataye ikijerekane cyanjye mu gahinga yo gahinga umutwe. Yagaro waguze ejo bundi. Nyana imbwa yo gahunga rwayibonye. Ubwo wasanga yaraguteye. Cyandikeho 0. Gisibye. Kari wabo yantweteye umukobwa. Gatanazi. Ayi Gatanazi we kandi afite ibotiki. Afite ibotiki ariko ntayashakunda amafaranga n'imfumfu. Turuwasa arabuze. Uzumunaniro mfite buriya. Kurara mu makarikire mu mibare. Mu makarikire gahora yize nawe. Uyize kigoroba. Ni sinikigoroba ahubwo ni ikijima. Uribuka cya Faransa twavugaga? Télévision ce n'est pas tombé. Une ligne courbe. Amarrestation. Voilà mon grand-père se rappelle Emmanuel. Et là, c'est mon cousin. Qui est à côté de ta mère? C'est mon petit frère, cousine. Et là, Ena. La corbeau, elle. C'est un arbre perché. Tenez. À son bec et fromage. Il y a dans 3 jours, mon père est déjà parti là à Kigali. Qu'est-ce qu'il va faire à Kigali? Il va orienter pour ses études. Twarabyize yahuza atezuri nkaha kuri totale ibihumbi 325 agomba kuba yagezemo. Yewe nari ngutindiye nayizanye ikayi rero bagiye bose si bose bagiye ahubwo mpuye mpuye n'uyu wa 7 uyu Nyiraburanga Nyiraburanga ampaye amafaranga ngo nyaguhe yo kuzuza kuri rya deni yararimo. Ariko iki kirimbo ko mbona bakigize nk'abara oya nuko ari mu gihe cyo kugabana naho ubundi amadeni yarafashwe pe. Yaguhaye ngahe? Yararimo 300. Ene yarasigayemo. Ngiye kumuvivura. Ahubwo Nyiraburanga ubwo harundi banzu basome abaje ni benshi bagiye bambwira. Ubwo uzajya usanga hari mideno uzajya umbaza. Ubwo hano hariho izo 300 za Nyiraburanga. 300. Hakabaho na 500. Nta biceri ufite? Oya. Ibi biceri ntabwo nshaka kubivanga bifite ba nyirabyo na ino noti ifite ba nyirayo. Nyiraburanga ni 300. Urayakura kuri ayo. Ukureho na 500 kuri uno. Honore Nyiramponore. Nyiramponore. Ubwo ni 500 ndabona ari 500 yarasigaye. Ubwo ni 500 yarasigayemo. Ubwo nawe ndamuvira. Noneho andi 200 ngo manuki yashire kuri uno nimero ya 13. Kankundi yararimo 200. Yamushireho. Ubwo nawe turamuvivura. Wicyo humbi kikaba kirarangiye. Nyiramponore we yaratanze. Nyiraburanga na Nyiramponore. Ubwo nabo barayujuje. Ni 200. Hano hariho iliste iriho abayujuje. Liste y'abayujuje. Turahera kuri uyu wa mbere yatanze kera. Yatanze kera ni inyangamugayo cyane pe nanjye ndamuzi. Nyiragutunga bwo nigiye kumuvira. Muvivure. Nyiragutunga. Nyaguhirwa. Shiraho ve utarinze gushidikanya. Nyaguhirwa ni wa mbere. Nyamponoke. Mponoke nawe yaratanze. Mponore niwe warusigayemo 500. Nyiramashashi. Ariko suri ujye ubona azatwishyura we. Uzi ko mbona nta n'igiceri yatanze. Mukubeho. Ubwo baze kuri gatanga n'igiceri. Kandi arimwo yafashe n'ideni. Yafashe n'ideni nibo batari gutuma tutagabana. Yafashe ideni. Nyiramatama. Yarayatanze ubwo nayane 500 5,000 yarabasigayemo nawe yampaye ngo nyazane. 5. Ni 5 yarabasigayemo yonyine pe nabwo ni nayinyungu.
saya ni bitanu reka turebe Nyiramatama iyi ngo koko ni bitanu yasigayemo bitanu ubwo nari turamuvivura no kubyarangiye noneho tugeze Nyirandatuje yarabari mu 400 Nyirandatuje na 400 none 300 ari busigare ndakwereka abandi bo yashiraho nawe yambwiye Nyirandatuje 500 arayatanze ndamuvivura Nyamutezi aragakubitwa n'ingo uriya se musibye mukure no mu kibina cyacu oya turaza kuba ni impamo none se yaragira ate reka nshiraga kubo noneho abagiye mu baranyamashashi Nyiramashashi Nyiramutezi Nyiramutezi Nyakaringo we ni bina biceri 200 300 oya hari 200 ni ijana asigaye muri kora ijana rigirimo gice Nyirakari ni ijana yaguhaye ahubwo iryo jana ngo waye nagari irye yego no se ibiceri ntibisa oya iryo ryari rishasha iryo ryari rishasha ariko umuturage mereze ryubona rino niryo ryo nubwo wabirebira mba nabimenye nagomba nshoboye amatiku y'abagore uzasirimuka ryari urananjishishije sinzi aho naringeze uyu mukandutiye kandutiye narasigayemo ijana oya yarayatanze pe mwaba muyamwibye aya 200 iryo nsigaranye ndayazigira uwo yarayatanze ndabizi nawe yarayatanze hanyuma Nyamahirwe yarayatanze yose rega ni Nyamahirwe uzijya denera afite muri rya shyirahamwe rya Mama Keza naryo yararyishyuye niyo mahirwe agira nyine Nyamahirwe kankundiye yarayatanze pe nawe yaratanze yose ngo ndamuvivura nawe Nyirandatuje namusomye abona tayi mutaragiye nandika kabiri Karire Nyirakarire nawe yaratanze yose ndi kubibona Nyakarehe nawe yaratanze mana ahubwo tugiye ku rutonde rw'amadeni dore hano hari undi uri hepfo cyane gasa n'abandi ni rino jana rye niryo atararimo rya yamande gukererwa yatanze 600 asigaramo ijana Nyakarehe yaratanze yose hano harasigaye Nyagasa n'abandi rasigayemo ijana najyo ngiyo iri jana se mana ninde wari impaye ariko rero ndi kubona umuntu utari guhaye ijana umuntu ari guhaye n'intuje ndabona ari ntuza ndiko dore rwose twamuyoboye we nyasusurutse ni twari warasigayemo ijana nawe ndamuvivuye ubwo amateko yose y'ishyirahamwe arashize ndumva nta bandi hanyuma abangaba none bataratanga amafaranga abahe abangaba b'abagore urabizi ko abagabo turi buso mu rutonde rwabo nyuma Nyakarehe arakareha hirya ariko Nyakarehe wa kabiri Nyakarehe ariko aba nabi mwajya shyirahamwe se ntibambuye 13,000 yabwiye ingoma we bite ariko amugore sara cyabaho uzi kuna nk'urwagwa abahe nawe reka mukira gasi muforomate uwo yavuyemo ku nshuro ya mbere yavuye batabitumenyesheje asanga yaranapfuye nawe nkibona hanyuma reka tujye ku bagabo rero abagabo ariko ni inyangamugayo ko nabo nta madeni abafite amadeni ni nkabangahe abafite amadeni n'uyu kavatire arimo n'ideni kwa janti y'inzoga ngahibaza iyo ntayazaga kavatire ntashobotse pe naho kavarisi ni murumuna we mu bijyanye n'amadeni barasa n'ifotokopi mumbwire ko kavatire ubwo urayategereje si kavarisi na kavatire baravuka n'inda mu yindi ndahumaniwe ngaba n'abambusi barakakubitwa n'ibyo basibe n'ubundi ayo batanze tuzayishyuramo nuko iriya nyungu nicyo kibazo reka twe ko basiba dushyizeho agakubo shyiraho agakubo Karigabo Karinijabo ni Karinijabo Karinijabo si ntiyavuyemo ryo kubita yanze gutanga ya 200 aragenda Gasasira yaratanze yarayujuje pe Karasira yarayujuje na Karasira ego na ya nyuma yatanze ejo mu gitondo yansanze wanjye none kutayamaye ubwo asanga yakemurishije oya nta bibazo ahubwo si narinzi ko nayashizemo ntagabaze si uze kwibuka yazane turaza kubara totale turebe ko yahari yemwe ko ntayanyarya naho kari wabo ureke kubara totale akakanya totale bya bikiba kari wabo Karihungu yaratanze Gatanazi nawe ndabona yaratanze Gatanazi yasigaye mu 300 ubwo yaravuze tuyasibye
ni gutyo turaje tubura amafaranga mukabinciraho nsugo ya 300 azayazana nuko byagenze bite ubwo nawe turamushyiraho akabazo kubera ko urumva ko we arayafite ntabwo ari ayaruko Gafurere byagenze bite ejo yagiye gusenga ntiyabona uko aza kandi n'umukobwa yari yacikiye yewe we munganyinka munganyinka undi mutoya ntumbwira ko yacikiye no yacikiye muri bene wabo mu ndumwo kwa se wabo baramutwitishije ahita agenda ubwo mu bahumuro oya nase n'abahumuro ma we nabaha n'ababanda nagiraga nyina niwe mu banda ese yacikiyeyo Kavunderi sinzi ibyo pe simeruka no kumvaga ko narasigayemo 400 ubwo ategereje ko cya kigore cye yirirwa rongora kiza yamwishyurira ubwo nagiye gushaka akabazo arimo 400 Kagabo yaratanze Karihungu yayahaye Karinijabo yaha Dansira yahereza Nyirarukundo ayatuza Mana yanjye mbega umuzenguruko oya Karihungu yayahaye Karinijabo yaha Dansira zayakerewe abwira Nyiramutuzo ngo yaduhe ariko twarayabonye yarayaduhaye pe aruzuye ayiwe ubwo muvivura naho Kanyanduga ntabwo yayaduha Kanyanduga himba avuga arakubwira ngo ndaje ngira ariko nakabazo no gushyiraho udukubo Muhire yaratanze na ya 300 yari yasigayemo ya vivura yaratanze Muhire ni imfura ariko na Lazaro yari imfura uzi ise abantu yafashaga Lazaro yarafashaga akagira umubata Isabato ntiyatekaga oya barashyushyaga imyumbati barayirazaga mu safuriya ngo ni imidive bikanse yari imfura akagira umuhungu witwa Gatabira umwe bitaga Gatabira ari umwana ni imfura te ejo bundi aherutse gushyingirwa niba ari mukuru n'umwe muri bo Karekezi niwe wanyuma Karekezi hariya mukorosi Karekezi yatanze mbere ni imfura nk'uko ajya avuga ngo bizi n'inkaze na Karekezi n'amafaranga ye pe niko ajya avuga Karekezi nawe ni imfura mu by'ukuri hanyuma rero reka turebe ikibazo kiri muri aba bantu urabona aba bantu ni benshi tuyateranyiriza hamwe so ufite telefone si mfite telefone tuyateranye ariko baza bekaya mwagiye kunyizera ni ukukwizera da mutanyizeye mwukwizera uzi umunaniro mfite buriya kurara mu makarikire mu mibare makarikire wari yize nawe uyize ikigoroba si n'ikigoroba ahubwo ni ikijima uribuka cya Faransa twavugaga television ce n'est pas tombé une ligne courbe amarrestation voilà mon grand-père se rappelle et ma mère et là c'est mon cousin qui est à côté de ta mère c'est mon petit frère cousine et là Ena. La corbeau elle. C'est un arbre perché. Tenez à son bec et fromage. Il y a dans 3 jours mon père est déjà parti là à Kigali. Qu'est-ce qu'il va faire à Kigali? Il va orienter pour ses études. Karabyize yahuza atezuri nkaha kuri totale ibihumbi 325 agomba kuba yagezemo. Ubwo ngiye nshatse nanagenda. Ubwire totale turaza kuyikora nyuma. Twamaze kurana nibaza amafaranga tuyafite. Ngaho se oya nyine turaza kugira. Ariko totale iruzuye. Yabarire rimwe rero nshaka kugenda. Ubwo no kuvuga ngo ariko reka ngusesere no kubita inkuru. Ngahibaza mbabaza amazina ngo Nyiragutunga. Nyaguhigwa nyamponoke ako nyaguhigwa amahirwe yaramuhiri nyamahirwe cyo ko inshwi guhigwa higwa bamuhige bamutemeshe umuhoro higa bamuhice bamutabe mu higa guhiga no guhinga no Nyirabazungu guhigwa Kazungu Kanombe anika kura bakobwa inshwi kazunguzungu izunguza yese no kubashashariza ariko naho nuza naho Nyiramponoke ndagihonora ndagihomora ndagitatamara ndakizambo ano mazina aragako amazina nyine bamwe batari no kwishyura
Nyiramashashi. Ishashi. Twashashi? Ishashi neza. Oya, ishashi siramye. Itamase ni ikigo yitere. Kisiburi. Nyiramatama. Nyiramatama mwiza. Nyiramatama. Yaranishyuye Nyiramatama ngamushashaje twumva. Nyiramatama okashala. Yatamatama. Nibitama ziza. Nyiramatama. Ay Nyiramatama. Yandatuje. Nyandatuje, nyagutuza, tuza. Icara nta deni, ibere neza. Gubwa neza tuza. Nyiraburanga. Uranga. Uranga kandi ariko se 300. Nta buranga nta uranga nyasho. Ushukura n'umushasharije no kubasigayemo ayo buranga. Ki abane. Nyiramutezi Yewe noneho nitezi ingurube sintezi Nyiramutezi inka. Ubwo bari mwise bare. Nka yategiryo. Ni nyambo se ni iki? Inka tihinduye ingurube. Turayisibye. Inka yo ku rupapuro. Twayikuyemo. Nyakaringo. Ibiringo yisuye nizana. Ibiringo kandi yayishyuye. Yaratanze. Nyakarinka. Inka igenda neza. Inka igenda neza. Itambuka nta deni. Ariko inka nayo izufwe. Itambuka mu rusisiro. Wanswe mana. Ariko uracyaseze kera kuzikunyuza. Uzikunyimutsa so wanyu neza wagira ngo niwe. Kadata wacu nawe yagiye kujya muri Amerika byanze mwa. Ariko yaragiye. Yari yahinamaraye. Ubu bamugize umuntu. Siga agenda tukavuga ngo kamba. Ngo tugashyashariza nk'icana. Nino de kamba ngino. Isandamo akugiraze. Isa yitwaga misandamo. Kugira turebe ko yaje cyari gisigaye. Yarasigaye kwita ukavuga sandamo kwita ino bebe. Kirede tukabona raje. Dede noneho tugeze kuri Nyamahigwe. Nyamahigwe aragahigwa. Aragatunga. Ni imfura nawe. Agiye imfurakazi. Ni imfurakazi. Ayiwe. Nyiraromba. Vaniromba aho ngaho. Iromba ryo noneho. Uzi ko ndisomye iri romba nkumva ikirungura kisa kinzamukana. Ntumbwire. Napfuye. Yongeye kuvuga Nyiriromba nitwaza igikukuru. Noneho ngiye kisa kizamukira umuriro ariko ntacyo ntabwo kiri butubuze kumusoma. Ubu nta nubwo twanamushashariza. Nyanda tuje twamuvuze. Yavuye. Nyakarinka. Abandi bose sese bayujije. Barayujije nuko. Karire ilili. Kavatiri noneho dore we noneho. Kavatiri. Ejo bundi yakubise n'umugore. Ngo yabona amafaranga ma. Ingirwa abagabo imbuga zitereye. Ako kagurupe kabo gashyira hamwe. Gashyire muri 0 ugakupa. Bakure mwabo. Vatiri. Ifuso, ikamyo. Ivarisi. Ako byahita bihone na kavarisi kandi nibe nawe. Ako ni mundu mwo. Iki? Gasasira. Isasira isasire wijamere isinjirire kibaju. Kari wabo arakaburi wabo nubwo yatanze. Yakugize ate ntayishira neza. Ejo bundi njye kuvoma igaro ryanjye ntiyari yengeje impinga. Uzagura irindi. Ntabwo ari byo. Hataye ikijerekane cyanye mu gahinga yo gahinga umutwe. Yagaro waguze ejo bundi. Iyo nyana y'imbwa yo gahunga rwayibonye. Ubwo wasanga yaraguteye. Cyandikeho 0. Gisibye. Kari wabo yantweteye umukobwa. Gatanazi. Ayi Gatanazi we kandi afite ibotiki. Afite ibotiki ariko ntayashakunda amafaranga n'imfumfu. Turuwasa arabuze. Imfumfu arakanyagwa. Gafurera we. Nzoga gusa n'umurwayi. Kavundere ni ikibazo kuko nta nubwo aratanga n'amafaranga n'igiceri cy'ijana. Ntabwo twamushashariza. Nomvise kagabo abana. Kwagira ngo bose ari cyo mupfa. Ntacyo ngiye dupfa kutatanga amafaranga. Ijerekani igaro intarure igabo niga akagaburira imbisi igara kakubitwa n'inkuba. Karihungu agahunga rwamubonye. Aragahunguka amenye. Aragahungisha amatwa amagura yasize. Kutukana nabi mubye. Karihungu. Tugiye kuzagukura muri koperative. Nakomeje kukumva gutega amatwi.
yakubise ejo bundi arwana buhanya arwanisha ifuni Kanyanduga musibye Kanyanduga musibye muhire yo gahabwa inka ayiga muhire yo gahira muyibisagari oya da ihire yija ihire yo kabyara hungu nakobwa ihire wakarigita we oya none ntago jya bari sawa ihire ugahura n'ibihire urugendo ruhire safari njema ugereyo amahoro muhire Karekezi Olivier w'umukinnyi cenga kurindi Karekezi w'imfura bizi n'inka ze maze nagera kuri Karekezi nkumva ndamukunze abagabo hate bose n'inyangamugayo urebye usibye abatuvangira sabo nabo hiranutse nirishira hamwe ngo imigi nabyo nayo imibare itoroshye yiki kandi twumvikana kandi urubuguru ejo ntiwafashe ariko nakundi yewe ejo afashe kirimbo twumvikana maze mfite ikibazo cy'umutwe wa mbere akangari ndarwaye uratangire gutaka ko rufite amafaranga twagwaye oya mana ahubwo reka tuzajyeyo nko muri weekend tunywa gasururu twiyunamure ntacyo ngiye ariko nguriye wahita ukira napfa gusoma oya ngaho genda uzasoma izo uzaba waguze kambambare nakundi none se sawa rero nanjye reka taramagara bashyira ku isoko sawa mwirirwa rero reka da ubwo ibyaye amafaranga mivuyemo amahoro nuko sawa urugendo ruhire yego sawa izi tota